mme Matjhentjhe Radio ke bo mang na? Re le Matjhentjhe Radio ha re tsebane boholo ba rona. Re sa tsebaneng seno ke sesupo sa hore Change Radio ke radio e amohelang motho e mong le e mong ho tswa ditumelong ka ho fapafapana ha tsona. Change Radio ha se radio fela e itshetlehileng tumelong e itseng. Lebaka ke le feng le etsang hore Change Radio e amohele ditumelo tsohle? Lebaka ke hore Change Radio molaetsa e ileng ya fana ka ona ke wa hore batho bohle ba mehwabadi ka ntle ka moo ba tswang dikerekeng tsena tse leng hore ho tloha Theta FM ho ya Radio Veritas le ho ya Kgotjheletsaneng, Radio Kgotjheletsane, e sale e ntse e rera ditaba tsa hore mokoto o theohile thaba ya Mount Oxus a tla a re o rongwe, mme o rongwe ke mang mokoto na? Mokoto o fihlile a bontsha hore ha na hlwa thaba ya Mount Oxus o hlwele thaba eno a ba le diphephetso tsa meya hodima thaba e neng e mo hlasela, e mo kgannela lebitleng le ka hodimo ho thaba, dilomong tseo tse ka hodimo ho thaba ya Mount Oxus. Mme mokoto o la phonyoha lefu la meya ena ya baditjhaba e neng e mo hlasela. Thapelo ye mokoto a la e etsa hodima thaba ya Mount Oxus ke yona e ileng ya pholosa bophelo ba hae. Jwale mokoto ha a sa theohile thaba ya Mount Oxus, ke mona mo a sa fumana diphephetso tsa baloi le meya ya matemona e phelang ka hara batho. Bana ba ileng batla ba bang ba bona ho tla ithipota hore ba ne ba sebediswa ke meya ena ya matemona. Ha re ntse re le Theta FM, ba bang ba bona ba ile ba hula mokoto ka morao ra theohe thaba ya Mount Oxus, ba mo hulela qwaqwa, ba bontsha hore ke baloi. Jwale ke mokoto fela a ka ba thusang ho tswa tabeng tsena tsa bona kapa ditemaneng tsenono tsa boloi.